Sapo in Samo.
Io e whawhiawhianga mai a whaipa ua ia kopo e pe o nā mataria tuai le tātou a porkalame masani nei tauafiafi ia i le nei fo ia sunga fua asus fuluiva au kuso lua fes fulmleiva wa mai lo tauafiafi ia a tono o le nā o nisi o lo o so longa le lei o nisi o lo o whiangai ma masei ia o le langa lava ia whapena ia o taimi wa le lei o taimi wa whaingata o taimi ia ua lolo wā ai fifia ile nganga tu fatalo fatu ia I lo o topa ia ma lo o toma malu ia ma lo le ono sai ma lo fa pale pale nei aso I le fenga ia matiu te mafaiva ia na to tofi ai le tai to tasi le nei tato te sanga I le lo famleanga nei o le tua ma lo lava ma pumaia ia ia o fala se ngata ia ai se itau mafai tu fo ia wal tato po kalame ia I le nei tu la le afiafi ia vai ale mana I o tau nei aso faale la ia on tu langa ba wai fai asina vivela te no ngal vivela le mo o no se polis fulpea le vivela ia le nei fo yaso ia se taimi ia ona tu ina tu fo ile tatu tala le tau ia o tu langa lava laulo ia le tau nei fale lau liu le no fo anga tama mteni au le lei pe on fa mai KP I le aso mle aso ia fia ia tu fatalo fatu ia o le tatu tala le tau pe ia o masani ai ia o lo o lang ma lo si ai le tatu faltani malo anga le lei ale Skyview Villas ia po le the well venue ioi a fai o na wa tau lau fa alua ia po o di fa atasinga fo ia inga ia po le lava se fa mo inga tele ia I nei I Samoa ia mana tuane asi ane le tatu penga fa ilangi le Skyview Villas po le the well venue e mafai ia o na e sila fia I ala tu o nanga ai mai se lava no fo fole nei o le the well venue ia wa fai sina fe lolo lava o fai puponga ia po o sakala meta fo ia ma telemonio ma sani ona fa atino I na tatu no foanga lea ai ona e ese mai lava I tele no foanga e fai o le malu ia ai o le fa fo wina I o la mona I lunga I na I te apapata ia o le tatu lango au tu le tala o tatu tau pe ona fai atu e taua le alu lau malanga I le aso ma le aso au lo e sila fia anga le tau nei te iwa sa e lo sa e taua I la ia po le sa uni fo ia to fal po ana nei au e sila fia ia le tau mo le po ana nei maleanga ia tu le aso fou le aso atai au pe au bia I so o to so I fua ia ma se ula vai ia e se mea whaafonga o se whaapoponga nei o talo tau pe ona whaamawina le ofisa o le wha e tau a fo le lima I le afia finei a so ngā fuas furuiva o kuso luafes furuiva wingo le tau o au sa video le vaito e lau o lo oftia I pea sa moa mai au mai ai na iao matimu pupu e a fua mai savili mo o polu le po nei matu I sifo fa le wha pia mnono o le wha pea mai tala le tau e matele in langi lei matimu pupu e a fua mai savili e iai mai wha pea na fo I vai ngai sa e sau te sifo e au fiai a le pata sa fata si umu malefanga ia e matele in langi lei matimu pupu e a fua mai savili e iai mo le motu tele I sala fai po nei mo sa e matu I sa e sa le longa nga I sa le aula e matele in langi lei matimu pupu e a fua mai savili e iai mai wha pea a toa lava ia pule ono mo le aso ata e ao e se stulu maalosi le lai nisi o taimi se I vangana ai taimi o le awa uli e wha solo I na ua matimu pupu e iai mo polu na a mo savai ia e tutusa lava talo tau ia mo tumua nei ia ai mai se o pule ono I sala fai ia o le tātou tala na tau mo le whaafonganga si o tātou wātinu e mai se o tātou paanga whaafonga ia wā lava e fuafua iai a fuafuanga e pei o na masani ai a o temi nei pei a o na masani ai a ole I papa ave loa fo I tātou pokalami ia e le mawhai o na tātou whangai ia ma tātou tatali e pe ana lese anoa na ia tātou pisinisi ia ma company o lo anga le mai e peila ona ia tātou company al Ako Group fatalo fatuai e pulenga ma le ofenga le fionga e masoe wa wasa e pake o tātou company a toa Fexco le fionga e mulipola ia tātou pulenga ma le ofenga luenga MS Rental a fionga ia alovao ia
ai mai se le pulenga bla finga venga Miss Rento in nai mul fanua ia man mleva alele faleolo ka fela turano fa tua ya Lucia fionga ya mtuana I ma lole soifua nei aso ma lole fa ma lo si tutu sa finga yai manuia tele nei afiafi Wilex Samo Limited ia le sunga ya Nathan Wilson ia ma le pulenga bla finga venga ma lole nga lulu ya fionga ya tanga Lord fa tua ya Carol ia ma lo lava mo tau ina le atu asi le upinga fa ilangi le Wilex te mala malama I lato o loe pe o le koko loa le sukalaki ia ma le tatu nonu juice Samo Stationery and Books le to tau fa ilo le sao le sap ia mo ana fa salonga fa pi sinisi o le nao o fa ia le tele o ana pa u le tele o loa e te firifiri ma ia iso se la le ngata o tumu anei o le motu tele I se la fai ia o le moto fifianga po tutu ila ia ma ni usila pe ona ye ona la ia o so oile atunu ila tautua manuia ne afiafi la fianga ya tofi la fiti mal pulenga mal finga renga mo tonga complex la fianga ya la I tanga mo sufali sione le pulenga mal finga renga ma lo le nga lulue tautu ina le atunu e ala le faltani ma lo ta avale tongi ia matatu mea fale ia malanga ia ifunga le e te asi ai le lato fale o loa tanto nuai. Pulenga o tangata ta whama I mo mai fafo ma lor ngā lue nei aso tātou Samoa Tourism Authority ia ilana anava tau fai pea beautiful Samoa la lelei ina ia mo pe Samoa ia le tele o tangata ta whama I mo mai fafo I le aso pe a au lelei ia so se afia anga mo so se lalafanga e ala ia na pokala me whaanga wiloa. Skyview Villas pay on fayatu tato lango au tua tala tau le aso fata alofa tua ya Madeline fa ia ai mai se o le pulenga ma le au whainga luenga fa manuia le atua I tutem whainga o whianga I nea fiafi Pivas Boutique lango malo si tala talonga taimi o luma o tuina atu lea o le tato wavanoa ia le sunga ia iula ngā le tuina mai ia se vaenga fu iwa ia tala talonga pena wha pe fea mai ia le whaia ina le kankanu ia I tamauli I le aso nanafi. Ia o le Vailima Breweries ia o le sina tātou pisinisi ia lea ua tu mai tawau ia I le tau wha aido fo ile nei pia o le ulua I pia le Samoa ia po le ava malosi fo ile Samoa malana na tau ia tau mafa pulea. Ia o nisi nā tātou pisinisi company pe o nanga le mai a tātou whaasalaunga ia wa lava ia lousi la fia ia o le tele o tātou pokalame whai ia I lea aso ma le aso ia a le temine ia le ase I tau whai ate avanoa le sunga ia I ulai ngale ia a wā ia a tātou tala I tāloa ia e toi whaatalofa toa ia I lātou o le whatoa maua mai ia tātou whaasalaunga netu la le a fiafi ia ma lo le ngā lulue ma lo le tauatai ia I le nefo I asunga fua wha asunga tā ia e pei o le asunga fua ia to tele ia e wha asunga tā na tūlanga fo ingale ma mafo to onai te lo le fo ila vea I tamo iulai tā lo fo iulai ma lo le soifua nei a fiafi o amai ia ma lo se fua mari pa pe fo ia le pertue a mai no pa ma lo sai ma lo fo I tauatai ia e whakaro whatu to ia la tele so tātou tunu ia tātou wong pa ma Jalo tia pe ai le tautua mara o nanga le LOABAY le ngato Samoa nei ai ko se tu le la langi o lo maua mai le tautua o ko fatu ma fata o fatu ai lo mai au se fa ko konga fo le tātou tala I ta longa o ma fai tu fatu sia wa lava la pa konga o tātou tala mua o na to na I surfito al kuso lua se furu mariba le ka pata sai ai mai ta alo le la capito na mato le vai lo na lua tabu sanga le Blue Sky Women's International Sevens awala vale atina ido le kapita to fitu ile tu pa kama itai saboni ba wina ka to tala tu langa ba luga tai itang mo fai ngalo mo fanang ele ngata ita ba itai e fo ta longa la kapi ai mai so ni so ta ma ba nang sa fil filina yang pa ba ma lo le tu ai le lunga la de ta longa ta ai ele asu to na ile se ba ba tu nei de tu langa fitu Sawa pedana mawale e la utumaitai mai mire. No, la mawale ana plus tulanga lima ole angelu la malisi por dar centro, tulanga pa ole aiwale pata, por tulanga tolu ole utumaitai mai tea,
I ta dingo le po tu la pe lo ya le no ideas ma le pia maroons. Ma le unga le ta longa na suipi ya le no idea. Ina wala to fato ilalo le pia maroon. Ia i se fulu marfitu ile se fulu. Ma walua i vai so ta sanga de el Blue Sky Women's International Service Office fulu iba le wa manu malo ai. Ia le au le no ideas. Ma o vai fa i o ta sanga de o la foi le ato na i lua skul pa o kuso lua ape se fulu male iba. O ka ona le la malanga so i mo pele kala pai. Suyo le na Round Samoa, National Rugby League Samoa. Wa la ver pa winner la to por kalame fa la wi lo tonu a o tu la lua ile tu. Wa la ver tan pa to fu to mai ma la ba o fa na ular bo la tu. Ina yo to tele ni sha ven la Rugby League mata no la sia ya ile rumba nai. Ma le aso le ta pa ta ya ile pa por go le na rally tu ma no chipo. El ya o ma tu la lua ta mata tai, ta mata yuta primary school. Paya ai primary school, Sangombe primary school, Onganga Malay primary school, ora utulanga lua salai lua, mala utulanga lua le pio anga tanga. Ole fai una nei tai ita bisanga le PFL for Pacific Farm Line National Netball League. Ilo na vai na lo tolo por vai solo tolo. Papa di roina ia no fanga tu. Na solo lu ole ta longa. Manu ile skopa yelo ai riva ile ai vai tele fakata jata alo man skopa manu ai vai tele fakata ia se fulu man fitu le fitu United Soul lua na kai lo ai man Mary manu ile Mary lua se fulu man fitu ile ai ile ta lo ile ba vai lele fakata man skopa ole yunga na tutusa e tai se fulu tolu ai ole ka longa ile ba le skopa male United Soul na manu ile skopa ia se fulu male balu ile se fulu male fitu ile ka longa ka tsana pe lo ile United Soul male skopa male yunga ole ka longa na manu ile United Soul ia fast fulu lima ina wala to fato lano le ausa ia tenta ya ile skopa ia top school fitu ma wo se to idei ia tenta ia ta busanga ne ole PFL National Netball League le wo bia ia ele angole tu pa mai ta ile United Soul marka to tala mo buli e o ile tele tu singa ka fa sanga ile ni fa ya onga ya Steve Hansen ile malolo ayo ni usina ile ba ya so kalwa ya Australia to no pe e ta ile to su ya uma ya ngona ile ba yo ngor ba ya so ida wo sa fa abo ayo pe uli de ke ta ku ile malai ile pa ile po la sto la ta wai ai e todo sul male ono ile ai ma wato man malo ai dei no peleki di chilla il champigno le prezzo e capo a festruiva ma se la vuoi ka lo fa ta via palu ona bele di fa ya onga ya Steve Hansen fa ya onga ulo di chilla balu se profitu man iva fa ya ina ai fa ya ona tusa e fa ya ona ka so tala ta longa yo fa ya tu fa sia ma avida tu wala fa ko ba ni ba ma la jofi Poi la vida tu no le hagan el baile pero lo hago más no se para o cuando lei ana lofa le piva spunti chi sale un piva na buga e vamos a echar pa proponga y la solulo va a dei al semidei allá se ya se fan tanto le tanto mali pa con mai sta to tu con il tantai ale a to liu ya tu olo ba al semidei fa so i fuori ya malonga tai ulai ya na fa fonga tato atunu wa mai sa tato banga ia fonga i se tau whainga o tālai tālonga i awala malo no fsilafia i lea matanga nei vai aso manu ia tiu te alo whenga i maratonga ne whasoi fuia. Ia, pei anu whai atu ia o tātou langolango au tu o tālai tālonga ia o le tātou whale ofu numera tasi o le Pivas Boutique nai tō ngafu a fua ia masale ufi e pei o nai loai ia mo so mana o ngā ia tau a tōnginga, le walata mai te wila ia asi ane le Pivas Boutique nai tō ngafu a fua vaenga tonu ale na ia ile ofisa va lele ale Inter Island ia po sale ufi foi ia po le asi lato Facebook page so le o ke va ia ku ne afi tulaga ese ina to mafuta mai tui ni mavalu o fesa ele no ai o ela wopi talo fa tui how are you ia manuia nei fiafi tilo manu ia o tui ni mavalu o lo mafuta mai sini manuia nei fiafi tilo manu o lo mafuta mai Brisbane o lo fai ala val maliu o tilo ele ia vela na leo
ia o le whaia inga kangalu ia i le o le pereki. Ai le se mea o le ai tā uai fual mato manu Samoa, toi sa au i e avisa u whai te u vai aso fō. Pia o le ala, ia o lo mafuta mai, ia ngalo nei a te au po whea tonu, o lo mafuta mai pio, hai pio, o whena ia i neiva i aso mai atu. Folo toto a mea, e le o misi lava i tātou po kalame, lo mafuta mai Perth, ia i Australia, ia alo fatele le atua, whamanuia ia te oe male ainga. Ia le afionga ia fui ava, o lo maluluino pea o ia i nā imanu rewa, ia o a mai. Ia ona sai ai pea i nā whatoa e sauri masina fō. A luni ona sai, hai a luni, ia o a mai, ia o te iloa naolo o whea ngai pea o tau male malulu, ona sai, ia i tūlanga le tau e pea ona iai mo e vāva e au, hai, ia o a mai le ainga, ia alofa atu, ia whaamoe, matasi, ia male ainga atoa, ia manuia, ia toi fuafuanga le afiafi. Joanna Rafe, ia na ua Joanna Rafe, ia o a mene as. O loa mai, ia i le pese boli manau, ia se umasa i le atu e pese ngā eki sua yuse. Ia ai meise a loa fono ti, ia lolo mafuta mai Adelaide, ia whaafetai tele la vale mafuta mai, ia ma ila atou uma le mafuta mai, ai le umawhai ona comment, ia ni lingi atu whamuniana, whamuianga le atua ia te o tau mo o tau ainga, whaafetai le avea pea o le LOABAY, maumana mea whaafonga i lea tae au ma lea fiafi. Ia o te iloa la tau woi sina tātou whaafiafi ang pupu ta liu mai, ia ona e whaafonga lea i le vainga o turi mai o toa tele o tātou tala mai Samoa. E pei o na lango malosi ia tātou kampani anga le leia le akouku. Ma ai sa ui pukofe, sa ui pukoko, ia, ma wha o lau nofo, ia, ta liu mai, whaafonga ia tātou tala mai Samoa. Don't go away, we will be right back. Le ako moto mechanic I vaitale, whaafsanga I malenofo anga tuai o le iasaki, se au nanga whaabitoa sili ona le leimo lo sa, le ua na o le se lau valu se furu whata la, siaki ei ta vale la iti e o Evans mai lax, e mawhai ona mātou sui ina le whaamama suau atoa o le afi, siaki uma tau fio luma matua, whaapea lola ma pau o lau ta vale, siaki uma foi tō tonga ma vaenga atoa I lalo lo sa, ona mātou whaai lo atu leo vaenga lo mana o mia lo sa, mo lo nofo sila fia, e iai foi la mātou au nanga whaapitoa mo pamu kiso, pamu penisini ma injectors a fio mai nei loa pe vala au mai leono o tasi iwa whahono po le fitu tasi fitu wano wha. Le ako moto mechanic I vaitele. Le ako moto mechanic I vaitele. Whaafsanga I malenofo anga tuai o le iasaki. Se au nanga whaabitoa sili on. It was really nice. Really rich. The cook was real rich. It came through. The macadamian is good. I love it. It's good. It is very good. This is probably one of the best chocolates I've ever had. It's sweet. It's very smooth. Really nice. It's got the flavour right through the middle of it. It's good. Yeah, really good. It's got its own taste. Tastes very divine. Delicious. Scrumptious. Creamy. Delicious. Yum. Decadent. I like it. So very nice. Very good. Fresh boy on the beat.
Le ako moto makaniki vaitale, whaafsanga i malanofo anga tuai o le iasaki, se au nanga whaabitoa sili ona le leimo lo sa, le ua na o le se lau valu se furufata la, siaki ei ta vale la iti e o Evans Mahilax, e mawhai ona mātou sui. Sole, oh my. Ya, orang mau di siung so. Okay, sekira kau ile official PC tak cek kau. Ini official PC, bunyi SMS dah beli. Saya nak kau, ini masuk ke Kongo sama yang orang kau sama. Mau kau fair ke ni kau? Ayo mau orang fair deh. Lu mau kau lapo extra pun faul lo fair. Kalau ingat soal kalau saya nak bunyi official PC, kau faul lo fair. Soal le. Kau yang nak 50 le yang kan masih. Single-use plastic water bottles are a big waste problem in Samoa and for our planet. Do not throw away water bottles after drinking. Take it with you. Keep beautiful Samoa clean and plastic-free. Bring a water bottle when you come to watch the Samoa 2019 Pacific Games. Fresh clean water is free for all at all venues. Keep beautiful Samoa clean and plastic-free. Ya, fifi lava te whatala whātu I le taliu mai o le vainga lua ni le tātou pokalame, pe o le masani ai e fiafta I tasi TAUAFIAFI ma LOABAY I le nei fo I asunga fua. A pe o le whai atu, usi mai a whaafonga, usi whapoponga ni o tātou tala mai Samoa, I o lo tāli tali I eto tele, pe o le lango maa losi e tātou kompani anga le lei, ale ako group. E tō mua atu e tātou tala, o le tai aona le la, le ana wha tō atu la I luma o le whaamisinonga maualunga. Ia se ali I tala vauwe na o le sifuru ono tausanga, le matua I molianga, o le whasi o tangata whamoimoina. O le nei mata upo e peo na avatua I a tātou tala mai Samoa, le whai unga le masino mawai. Ne tā ua I o le nei ali I o lo tua I ai lona tu I ino lona lava tausonga tama, ma pa ua I lalo ma mātapongia, o nei mafua mai, ina ua vevesi sikareti. Na tawhia le nei ali mo aso e lua le whala mai tele mi tō tua ma maliwa I lava o na o le tūngā o manuanga I lona ulu. O lo o toi tolo po le mata apa whaasanga I le nei ali I tala vau mo le aso lua o se tema o le masina faulea se ia wha mai a mai ai su e suenga a le tua leo leo. I nisi o tala ma le wha amsinonga maualunga lava o le tai au fo I ana le la le ana tū la I aile ali I sa avea ma leo leo.
le ana whaamalolo tu mau pe terminate. Ona o moli angolo na salia ino tupe ni awala whaala tua po le primary e tau mawhai e whaasao ina i nisi o whala au whaasaina. Na o mai ma se urunga li le amatanga le masino mawai i se tasi o malanga le Fiji Airways. O ia leo vai vali la ulu, leo o tuina atu le whaamsino whai tu malo, o na moli anga i toe funga ina ai le aso lua sulfito le masina lava le nei o Aukuso. O lo tu lai mo le ari leo leo le nei o la ulu, ia le tamaita i lo ia o leo ta tima le vai. O le tai au nei fo i le ana toi tu lai ai lunga le whaamisino nga maua lunga, ia le tina tala wauma i Vietnam, e suafa ia Anne Tran Thai, e tali moli anga i lima e au fia i le whai o awala whaala tua, e whaasao ina i le au mai e whaana nao whala au whaasaina po le primary, ma moli anga le umia o whala au whaasaina o le cocaine. E pei o le stila fia le au whaafonga o le 89, luosu fitu tau sanga le matua, na malanga mai malona to alua i se malanga le Fiji Airways i le amatanga le masino o mawai, ai mawai e le ofisa o tiute le malaiva lele whaavao maa lo i whaleolo, o loo ia umia ina se tanga pepa i ila i tumu i whala au, mana maa salomia o ni whala au whaasaina o le cocaine. Na TAUAFIA i loa e whai hasu e nga, ma whaamaonia ai o whala au whaasaina le ana au mai e whaanana e le nei whawhine, malona to alua i le atunu o cocaine. O le tai au nei la, le ana tali ai le nei whawhine o na molianga, pei o na whaaulu i lana tali, e tawala atu i lana lo ia ia Alex Sua, ma o lo ia te e na uma nei molianga i lima. O lo fuafua, o lo na ilo ilonga le asa swifito al masino Februari o tau sanga fau, pe a ho o atu iai. O lo tala ina pe tua le nei mawhine, e whaatali ai le aso, e pe o ne tā ua e amatalia ai lona ilo ilonga. I nisi o tala o whaamania mai e leo leo i ala tō e ngai e le mata upa e pe o nei ai tau pulipulenga i tanga tau vale ino le awhionga le ripa le mi o Samoa. Lea na awhia ai matulanga tau se leni po o tupe, o la au maa losi, po o whana, ma whemalanga inga whaapitoa. E pe o na whaalu atu i tātou tala mai Samoa i le asfarele o mawai. E tō tolu i atou leo mo lia i leo leo, ma e tō adua lea o TAUAFIA. O ila ua nei o malele paulo ma le mai fai o sosione. Ai te tala ina pe itua se ali e mau paolo i lau lii. Le e whaapea na totongi tupe na te whao ina le maliu le awhionga le li pa le mi o Samoa. E whaonga ina i se la au maa losi po le whana. Ma o ia le suafa ia tawalai. Wa au mai e se la apta inga mai le ofisa sue whaapitoa leo leo por CID. E leo se mata upa e pepelo. Mai le ulangia fo i nisti le mata upu lea. Una o maua i whaamtalanga to a tele o nisi o tangata o whai e lunga o penga te whai langi. O loo whai mala lawa ele pepelo nei tua inga. Ma o lea fo i wa mata i tua leo leo i tu lawa i la tau uma nei. O loo whai nei whaamtalanga. O loo o mau whai suenga leo leo lo i tua le nei tau pulpulenga i ele li o tala pa unga po o hurupua ai pe o na iloa i el to a tele. Le ana mo dia leo leo le masino Februari o tau sanga nei. Ina o malanga mai Samoa i lona. Whai o ni whaamtalanga pepelo i lunga o le pepa whaatumu pe a tau nuu mai Samoa nei. Na sala tupele nei ali i Samoa lo alala i Australia ni lua awhetala. Ma le isi whaase lau tā la Samoa i tutongi mo leo leo. Ma le whaamasinonga i na wa mai alana mta upu. O loo whailua mai e ngale masalo mi o tala pa unga ilo na la fo ina mai o ni tupe. E tutongi ai la tau nei o loo i tau pulpulenga le nei. Ina i wha o le maliu le awhionga le taitai o le malo. O loo fuafua e whatoa wala uina mta upu whaasanga i amalele ma le mai le masina fau. E tali ai modianga leo whaila le tua leo leo i tau pulipulenga. E wha o le maliu le awhionga le lipa le mia. O loo ngalu rue whaatasi pea i le awhionga lau li ima le matanga luenga leo leo. Ina ia sa idea mai nisi o tangata le awhionga le nei. O loo iai uma i to tonu o le nei tau pulipulenga. Tala muli o whaamania mai le ofisa o leo leo e ala i se pepa o whaamtalanga le mo lion tangata sto anua. Ma TAUAFIA leo leo e mafua mai se ata video. Na pua e ina matu i lunga le Facebook. Ki se wha o ngā lima na whaia i se tasi o tamaita i talavou. Na whaia i se tasi o tamaita i talavou e sfuru fitu tau sanga. Ma o nei wha o ngā lima na whaia le marketi sa valalo. Na soa ina leo leo le nei mata upu ona ua whai tau. Aile whai tau wafe o tangata le lano langi i lunga le upenga te whai langi. Ma ua maua i o se whaenga o whai ngoa ino le Black Gang. Leo lo a wai aini a li matamaita i tāla vau e lalo umar tai duas full tau sanga le mātutua le ana o lātou whaia le atu langa.
O le nei mata apo toi au mai ai fautuanga le matanga luenga o leo i le mamalo le atunu ai mai se o tupulanga o lo fai le a mi o le tapu e o nei ata whaape nei. E whaata atu ai le ngole lei o Samoa isi atunu. Ma whaaluma ina e ala le whaahalo o nei tu a inga ata i lunga. Ma whai ai tau suanga. Wa au mai ai le whaamanatu e ma whai lawa o na mo lia iso tangata e maua o lo o ia tapu e ina ni ata whaapea. Ma tu i lunga ai le so ane whai tiitias whaafita auli. Whaape nei o lo tu lai mai pea i to tonu o no whaanga whai tele. E le tasi ai lea o se ata whaapea o tapu e tangata ma tu i lunga o ni fusuanga mani wha o ngā lima i no whaanga whai tele. Ai mai se upu maso a e talafo i tei o nei vive singa. O sa poponga na o tātou tala mai Samoa, a wā lava lau whaafonga anga, ia le atunu pele, mai se o tātou pa anga whaafonga, ni nei fo i tūna le awhiawhi, ia o nisi o tala mai whaamsinonga, o nisi o tala o mea o loo tutupu o whaawawina i pia suisuenga, ia ai mai se o le toa tele o na o loo fia sila fia pia, po fea o whai i ai suisuenga, ia o i lātou o loo tau pule pule, e tangata waleina le pale mi o Samoa, ia, tāli tonu, ia ma ia talo sia o lo o family ina lo finangalo e ala tom fainga vai ala ia tato tala oto mai Samoa ine ne fiafi e toi momoli ele nga fa tai tele tato company malo sia ako group lo lango malo sia tato tala mai Samoa ia o lo au fia ile ako chemical ako motor mechanic ia mane tato mana restaurant mo ma lo finga so ai ali termine ala tato o sina fa fifi anga pu alea taliu mai whai unga tātou pokalame TAUAFIAFI ma LOABAY. O Yesu, ola ine moni. How'd it go? What's up? O le whaonga ina o le ipu ai o se awala e mawhai o na fuafua le le iai lau mea tau mawha. Mai vaenga e tonu o mea ai ia afa le ipu i fuala au aina o le isi vaenga o mea ai whātuku tino ma le vaenga mui o mea ai ano po mea ai māsoa e fuala te le o le ipu ai le mālo se mo mia ma whaonga ai nei le tino yaso taitani ia whaonga le ipu ai le kiti mo tamaiki ma mātua tausi a o le ipu ke o lolo mo tangata mātutua talabou o tangata e ngaru e mālosi fua le leila o tau mawha mo oe malo ainga o le whaonga aina o le ipu ai o se awala e mawhai o na fuafua le le iai lau mea tau mawha. Mai vaenga e tonu o mea ai ia afa le ipu i fuala au aina o le isi vaenga o mea ai whātuku tino ma le vaenga mui o mea ai ano po mea ai māsoa. E fuala te le o le ipu ai le mālo se mo mia ma whaonga aina le tino yaso taitani ia whaonga le ipu ai le kiti mo tamaiki ma mātua tausi a o le ipu ke o lolo mo tangata mātutua talabou o tangata e ngaru e mālosi. Fua le leila o tau mawha mo oe malo ainga. Ia, whiwhi lawa e, te whatalo whaatu.
liu mai o vanga whai uni o tātou pokalami o TAUAFIAFI ma LOABAY. Ia au whiawhia lava le angangai. Whatalo whatu whatua ia hana. Le whai ua. Se e mai lona sā ma te tauaweina le vanga muri nei o tātou pokalami. Ia a o loo. Ma ia pia le tele o tātou komeni lunga tātou live. Ia whatalo whatu le wo ia Joanna Rafe, Tilo Manu. Ia whionga ia fuiava. Ia o Cecilia tu inga mala. Au loa whanati. Ia moe vai au, ia male ainga lo mafuta mai Wellington, ia alofa tele atu mo o tō uma. O alofa nā, o alofa nei, ia mafuta pea, ia I lunga tātou pokalami nei. Whatala whatu hana nei tu la le awhiawhi, mana ia le sei. Malo lava Marietta le foi le nei tu la le awhiawhi. Whatalo whatu I le, vai ia man malu se tātou atunu, le nā o lo o ua, mafuta mai foi mai se foi, o le whaataua ina pea o kora kalame a whaiwhai pea e ala I le tātou TAUAFIAFI ma le LOABAY ia bei o nā wina atu directly from Samoa. O ha mai le nei awhiawhi. Ma loa lava le seifua manuia I se tātou atunuu, ma loa le whalau manuia I se tātou atunuu. Le nei wa tātou tūwai mai, I le nei a solona se folu ma le iwa le nei o Aukuso lua afe se folu ma le iwa. Ia le ngata ina le taimi le tātou ofisa whaasalau lea o toi kuwata minute te 15 minute ona tāina leo le tūlai valu ia I mātō I Samoa nei. Ia, whaatalo whaatua I lama le nganga whaaloalo le awhai le nā whaatua e maua mai le tātou pokalami le nei awhiawhi whaateite le lava le mawhita mai. Marietta mai tau atu e le uma le sisi ane lunga le kuinga o Wale li ale o tilo. Lo ke akaro ka whai aku iai. O le iai lo mawhawhau e le mawhai o na kame mai tilo I le tātou pokalami o no lairi a vealang whai teu kalo whai. Tilo, le whaapea maa wanga maka kalo aku mo oe I a tafi le tua le au po sao lo I lunga oe. O no le whai a inga le kangaru. Whai ngā kāi o le meo leo se ai a tilo. Ai okay, luanga mo mga ave whai ke wala o kama. Le ala wo fo I fu le ala fa mai malo hana o le malo si e fa malo ka malo mai malo hana talo para matilo ia o le taia ona leila al pokalame o le taia ona leila o ia mantua fo ie e mua ne lava lau sunga I lunga tātou pokalame le ala wo muri ia ai le pe wa faiva ese lo pepe nei aso ma ua amata fo na mata fasilingia ai ma Marietta be ia iso na mafuanga ia iso ia na so no lava la hai fainga tai e tiga mea oi fa mai ka malo le ai mo le mga avera o mai teu ma avera ia fa makuari Talo whātu fo I le sunga ia 358. Oi, tui. Mai se Wale wa kere ngā e aku kalo whai. Kei noa o tui le ngā lo sasangi ko lingi kangaru. Leo ko ai a le ala nga le whai a inga hele mangkua mer pokala. Le local assistant coach le kangaru le whakangala fila. Kia le whakako e ngongo. Whamoa lunga yo. Whamai ngā oso ngā ngungu tino Ui fio okay, loa ngā langa ngungu ole mosonga ka kua ngā vai ngā whai inga kangaru so ngā ka ua amo e ngai vai oi whai malafongi a leo ke mi whai e alu le sisinga le fual kai oi le mawar ka kua inga o vai o tilo ia le teimi na uma o siringa tali se ua ui na ngase o kangaru Mai ia el svainga po ile temi fa pena ia Marietta mai ia fol mali e sono ele uma ia ai so ia tel sono peo na fa so ia ile aso na le tai a ona leita le au le kanga no isa o ia Sko inga malang fa nga u ki nga ngai avile a ai wa kwa mo foi lu me venga le PlayStation le ala wa kusi bel fa ya o ngai le kamalo spelling test mai lo mo sa wa kamalo fa nang fa kiwa ale sama luma o mai lo ona na ku la mala fa mai fa ya o ya te Kaya spelling test. Susumai. Pelo lá, tio. Kaya spelling test. Susumai ai. Kiunga. Spell a frog. Yeah.
Kau ke kiunga. Ngai wanga saus pe langa frak wala kille pelawan. So, mo ako kamau la vale le or sanga le hu wala remote le PlayStation fa pengi ya. May kala nung kama. Copy! Spell mal ambulance! Spell mal ambulance! Dad, ko sa kasi fa mo. Spell mal ambulance. Copy ala wala ako kalong office pa ko. Kuli ako malo may. Ore me agora no tangalu. Pa faya lo pele kitala. Wait, hi Tom. O fianga i Tom. Oh, kasi nga la fo kama i Tom ngalela. No, kalau fai. La fita lo fai. Ana leila. Tom, ele ora sa Kalau fai kere la lo que vai ako vai. Folo ma dia i tonu. Ito yo so pele la. Iya, lena. Pega le anava tsau lava le na masani na fai le ale. Ale pia maroons. I au kilani. Wa fa pia tsala. So sai me fa ya inai. Pa wa tsala la so fa ya onga ia. Ito yo so pele la. Wala kelo se la fa iska. Magwe vai buale la le oso. Le oso si la. Fa me ele ko yo so ile la ai oso fa la so ma sing. Kama yo ya o se solo ai malo si ma sina la ko ya. Ma fetsu o le lam. Kelo. Ka nge piole ala piole ala. Ele ka wa mel me go foi. Ave mai ole pizzo no o funga la o mata. No ika foi al fa yo kala ika yo. Va pe awa ika foi fa ko nei fa la no o tamam tene. Ma tene au le. Ya malo si ala oi. O le fasa o nga fa la you. O le no o tene au le ma tama fia au le. Le la me ke pi. Ke lo aka. Ai so. Na kala sesi. Ai pio. Malo. O kafia mawa. Ai mele ka peki mai au malu lu. O kafia mawa ngi malu lu. Le tu la fia la au fo. Ya. A se fo nga au fo se ka peki mai ngi. Ninguém. Tui di mavalu vai. E a fia kuru fai ko mandiu ai ka o mer maru. Ele vai quase se maru, ele vai com cangadu. Ioi, o te uman tapua ia ioi, a vatu malu i puenga. Le ai le bua moni va. Ai vai a vai ngai ara nga. Ia le na. E o so pele la, ma toi ngoto. Man so le na mai, an so tano nga la. Sa fa so fo ilia. Ta te pa ul popo. Le la wa mai ta wat. Le wa fa ala wa mai la mo sa le sunga ya tilo man. Te mai la na tsala fo alia. Le wa ta fo le pua mala fo mai fa pe o le la so fa ya fo isi tu la mai na ia. Pa so ila lo se ma tu manu sa ambo. Awala ngi se ja penanga awa ia. E kawa ua masei, awangi ka ua makapeki mai mako, ai tau masei lo vai lo. Fai ka ko pekinga le a fa pe ma lol man sa boa ai madia la ia ole ama fai atu ia la sala. Ai a fa pe ma lol ko kanga lu fa kama ia pule oi pala la sala tu mai. Ele tele fa ese pizza ai peki mai fo ima le Western Union ia le fix. Ave va per malo tilo o awale fix ko va. Awo ke ola se ulanga dia lufu. Ya ele tsa nunga. Asa vai la agua. Alo fai le o ska dia vai. Fa ka so Gafua. Le fa so Gafua le. Vai. Awale fa mama fa. O le singa wa ke yo wa no va il fo mai. Vai mai se fo la ora o koko wo so idunga. Mai, awala li fore. Pena vala awal fa ano ima ia na le lansa ya. Kalau fai. Ai ake por ka vale pe vai sa ai. Vale fiado pe kalu. Wa no ya le la le fa awala tsul sa vale me wole le I fa como le generate so sa. Vale, la fa pasi mal fanga wila e fanga. La fa pasi mal fanga. Mako, is going on mako pas kampo kan mama.
Io sa via finga o tamaudi ya. Ke ni ka pai vai wa ke nicho. Ke au se ale mai kai ale ana fa so me ngalela. Le vai no ko fa so vai le ka lo fai ati lo man. O ka ika fo ya e vai senga o ka vai ku skoa le ko mai e asolena. O ka ika wa ma ko ka le ka ko ka fa ke ofo. Fa pe por me ora ka alo ero pe ki mo se wa ki ale Você auxia aos caras. Você fez 15 aos caras. Ai, so ia. Ngai fa pegar minha o fofoguinha, vai eu sala fa solo pizza. Ia vai foi escama de ulai. Le foco Pia eu ai qualquer ngai ela fia. Qua uma fofo le. Vai dar na que mai, vai uma mãe. Ang himay ka mo karyali. Kaya ingul ba na fikuwason mele yaisan. Karela ba se akase ka alo nga kanga luma no pere ki. Ai so ye na ngau oficianga. Na ngau oficianga ele nga tselena. Na fayat oli atsa le baila awanga. Iyo ata. Atsa le baila awanga. E no to mai mo foi. Ia ma Fapia fo na fonga mai le tātou tala mai tā mo le nei aso we na tina tuai ia se au te lenga nisi o tulanga o lo te tupo ia atona mai tā mai o lo o tele lava i tulanga ia ma tulanga fa i tala o lo te tupo a watu mai i tala o whamasinonga mai le whale whamasino ia e tatono ona e le ngata o nisi o tulanga onga o lea o lo o whea ngai ai ia ma le tātou courthouse, iliaso maliaso, I tulanga fa I o cases a lot of atu iai, ia, ai mai se ai foi. Ono le nei taimi, o le ngata o le tulanga le sa tupu le vai aso o tuana iatu, e ona iai se update lea le nā watu ina atu le nei aso. Ia, ai le ngata fo ilia, marieta le wa mata ona sao mai le ulo le kāmela le titono le atu nuu. Pe ona iai le kengi le wa mata. Sole. Ona e tatono e fo fa fonga si tato tu no le nei tulanga. Pe ona iai ia le tulanga o atu ina atu. Ia mai se fo ile na matua I ali linga mai lava I lunga o le upena te whailangi pe ona iai fo inisi o tala tustusia. I le tulanga o atu lai mai. Ia ai talo sia ia whapea ona avea ia tulanga Pei ona whaatino ina ai, ia se whaatalanga o tu ina atu, ia mai se foi o tulanga pe ona iai tawalu manga o whaamasinonga. Ia avea le nā ma tulanga e mwhai ona toi fufuli sa ia mawhauwhau nei tupulanga talavo. Wa lea ua tutupu mai lava mea nei, sa whaapea na o atu nui whafo e ngata ai. A lea ua o mai tutongo si o tahatu atu. Ia, lea tu watu fo ilo la I le mata upo le tamaita I Vietnamese. Ia, po le tamaita I Antran Thi. Ia, pei ona mai mawai fo ile ngaluenga stasio li malo le malo. Ia, ono o tulanga lava ia ua whaaseina. Ono le tamu whaina ia. Mawal tupe. O whiawhitia fo ile mea moni la tau ia. Lea o lenga tena mai mawai ngaluenga o lo tausi ai ainga. Mali. A lea lava wa toe, a mai lava I lumamea, be ona iai ia tawa lumanga o whamasinonga, I le nei aso, mo le tamaita I Vietnamese lea o Antran Thi. Ia, mai se ai la, ia stasio tulanga be ona atu ina atu, le sia tātou news item, le nā marieta, le sa e whaasoa iai, le tātou news item lona lua, ia nā sa atu ina atu. Ia li tala vo ia lena le fala lena tala nei lava around Father's Day period yeah le ai o luma tu le aso tama pe on silfia le o ta o hana ini tanto news na te vetisi fulon tau sanga le mori le murder po le fasio tanga ta fa mo ina o lona lava tau songa aina misai se tapa se tulo ia mai o lava no fo matu ia tasi ale tui le fa pe ana tui ma ta'atia lalo ai ona o lea ua whaasuawa. Ia maawantua e whale mai e lua aso ai maliu lo lea la o sui e non monianga mai le wha o manu atu ngā. Ia I le whasi o tangata wha amoimoina ona o lea o maliu nun tau songa.
O le whaavelave nan tupu, tu sa e tasilwa i aso tupu e, aso so'olo ma tātou astama, lea na tu e tu la i fo i le sole i talvou na sfulfitu, tu whalu tau sanga. A lea na maua i le autustala, e le i wala awina, na iai le ngoa le lisi. Ia ai se teime o luman tu inatu lea na maliu i se tama e tu ono lan whanau le sao tama. Aso na i ai sale sao tama. Ia mafua mai wa ia whaunga ina se ala se i tu lopu se maa. Ia e tu iai le ulo tamale se i tu lou lava le whafunga anga ana i tātou pa anga malo tātou atiru. O vaenga na e fia tāntan loa i fo i lele. I le vave o le sawa le oti ona ele o toi whailonga ina e se tamai titi po le alo na lai titi. Wa whaatinoa e le fitu valu tau sanga e ile keisolo o ta atia te mine. Na vala awina ana ne. O le maa ua whaapes fulu tasi tau sanga o tamai titi. A o molianga e ngatai molianga. O lo tu lai e lale li ilo ia o awhamasanga Michael so ona lole ni ta upule. Le ala o toi tolo po. Ma toi ave ile e whautuanga le fionga ile li whamsino ia le a tau le sa Daryl Clark. Ile li ilo ia e te tau ona tāpā. E a matu le tola ulonga le mata upu. Tilo le tamai titi lea ma whaamala malama i molianga. Ma toi ile e ofu wale whamasinonga. Ile la i titi. A o molianga e whai e tangata ua fo'i mai leo langa. Se i tu lou lava le whawhonga le aturu. O vaenga na e pei o le saunoa i fo'i i hana. Wa matan tātou wa ia o Samoa o le tūlanga fo'i lele wa matua i pei au whafo. Wa iai le whao mea. Wa iai le whainga inga whai malosi ia so o ma se i tu lou. Wa iai le tale pe whale. Lea la o toi wa ia fo'i kengi nei na po vaenga nei. Na ingo iai le malo ma ave iai le whamamawhai whaasalanga. Anisi fo'i kengi na whai mua. Lea na ngalu roi whaatase a leo ma nisi afi anga peo vai mosu. A lea whai lawa alia e mai. Ia ai whai mai o tamai tai ma li e lalo o malta i luas tau sanga. Lea na whai ale kengi lea. Lea na whasia le tene titi sulfitu tau sanga. Ai pua le video. Le whase le si au mai tai. Ai pua le video ma lafo opu mātanga ma opu māsoa. A o te ofofo i tangata le atunu ulanga maua mai le video. Maka le leia i ai peo tifanga. A le whanoa noanga. E leo mawhau i le tauwa lea o le atunu ma le ngoni leo sambo. Lea la o tamu whai leo e lifi lunga. Ia le enfo singa o tatou tu la fono lea. Wa na ona whai ai tu pe sfatangata. Mo na ona whai ai pe o se maa moe fo i lele o tu o le sfa moe. O le mea la leo whai e ne leo. O le maua o e pua lau telefoni. Velo o i tono le van, ave o le sila, tau fia i le tala mai tua. Se i o le aso wala au ilom tau. Se e tofo le mātanga o lau mea lo whai, o lau wha tā sino na i tangata nei. Ai nei alo e whaisanga lue ngā lofa, e whaafi le mū whaafi tau. Pe o vaenga o manei pe o sau noa i hana. O vaenga o manei pe o na natu tātou tala mai sa moe ui i le whaanoa noa i le anganga i mea lo tupu. Ai tau ana e silifia. Mali. Tātou e fo i tue le tūlanga pe o na iai le tau pulpulina fo i lea i le tangata wale ina o le awhionga le pale mia se tūlo. Stasi neo tūlanga lea tā ua te whaasoa a ia ina ua olua ia lia e mai tūlanga lea o le tūlanga tau security. Lia lava. Le tūlanga whale le saunga le mō ma le puipuinga. Lea le wa mai tau atu. Pe ona iai ia nisi o tala lata mai o le tūlanga lea ma le tau pulpulina lea na whaatino ina. Ia wale ngata ina o ia ma ua whaina i le saunga lea mū o le taetai si tātou atunu. Ia a mesi ai fo i la lea watu wane la i le general public. Lea wa whaatino a tūlanga lea pe ona ele gang attack le lena whaatino ina. Ino foanga Faitele. Lea whaatino o moli mawina e nisi. A o le tūlanga pe e whaanonoa ai. Iei se ngā luenga alofa. Iei se ngā luenga alofa fo i lea. Ina ia whaatino ina se ngā luenga mo le puipuinga ma le saunga le mu. Ia le ufa o popo. Tu sa ua ad iai. I tina o sinei tangata. O lo awhia. Lea ana awhia i le tūlanga lea. So o se tūlanga e onga tele. E onga e le ngata i le nā. Pe i kua avea fo i a whisota inga pe ona iai, i a whisota inga whaona po nei. Lea o tele na mata i tamiti. Ma lia lawa. O lo o tutupu ia. Vei tulta is fulu ono tau sanga.
a le ua tulaʻi mai ai ia nei tulaga ia faapea ia mari na ona tātou pitola tupu e nofo uta iai o nai e tātou paaga faafofoga mai paaga mai mua mai ia e maise foʻi sia tātou atunuu le gato i latou loo mafuta mai sa mo nei ia ae pe ia faapitoʻagafa lava ia tātou paaga i Samoa o loo faapea ona alala maumau i atu nui fafa misia ma ua faʻi neʻi tuua ia nofoaga pei ona oluaʻi fofoa ane ai ia soifua o le toʻatele o i tātou e Mariet Moni lava. O le tāua ia le vaenga i pei o na tāua e le whalatua ia hana. Le vaenga lea tau security. E a mata mai lava. It applies to all kala ia na avatua. A mata mai lava ta ita ia le tunu pei a ona ia mal whanua noa. Ia le oto e sepu lava ia le tūlanga le puipuinga. Ona e whaapea nisi o ni tala pepelo. Ai le ai whaamole mole a wale whaatau sua ia. O le tala ia o tala mo ia pei o na susu e ina e malu al malo ia ma pei na lipo tia mai foi ia e se tasi o awhia o nganga le lei e le awhia o ngā lau lii whaatai ei le di mwhai pule o lau lii o mea ia ta o nuu whai nuu le lei o awhia o anga whai nuu le lei e a fua mai maunga manuia o se awhia o anga ai a whaapea e solo musa mai i tumu maunga le ufufi o le ami o tonu o le a pei puni olo i tūlanga whapea. O le a momoe ma whainga tā, ma ti ngā, ma mapu i ti ngā le anu. Ona o le tūlanga i le mawhai au na le toi ali ali se me ruma. Ia e momoli e ale nganga le whaatai. Ia i le leifo i awhia o ngā loo ngā lue pēa ma awe le awa noa. Ia i leo e whai e lātou susu e ngā o loo whaawau i le pēa. Ai mo i lātou. Mai e tala oa iei le tūlanga. Pei ona māua mai fo i nisi o update to loo tuina mai. O le nā le māsal salonga to tilo tangata. Ia li pangata ia leo lo i tua pea. O na o lea ua whai lava si umi o tau sa i lia e li i matamai tai malo o le malo. Ia pangata ia. Ia ai le tantonunga. Lo ia nisi o lo lato whaalafi. Ia pangata nei o lo o sa i lia pea. Ia hai le ngata la i lea pei ona watu lai mai ai nisi o whaalawe lawe ua amata ona toe lalanga ne ai langona o tangata. Ia ma atili whaatupua ne ia lea langona o lo whaalafi e nisi o inga po o nisi wha i masani. Moni. Ia i lātou nei. Pei ona iai le whaalawe lawe o lo o whapeo na ta ota pei pānga ia se tala o le tūlanga na tupu. Le tūlanga fo i lea i le whaalawe lawe lea na tupu ma tūlai mai i le sunga i le whawhengainga ia Pāsalami sewe. Ia ai mai se fo'i o le tamaitai ia po o le whaltua fo'i. Lea na whaina ma whaamatia ia la soifua. Ia wai e tatone o mai lava i taimi nei e leo ma oti e leo manino fo'i. Ia se tā o tonga o le tūlanga. Ia ai iai le tantonunga tāwasia o le mai al whai mo nei vai aso. Ia ai ua mawhai o na tuituna atu se tala lata mai e tu sai le tūlanga lea. Lea fo i lo ta oto fo i lama le mata o pupe ona iai ia stasio o ali i tala vo i le sunga ia se mi le au lea na lei loa mai tu ai. Si umu. Ai si umu. E maua mai fo i lava iai se tala lata mai. Nā o tala sala tu ai le wha maunia. Ia ai o le nei taimi e le i maua lava se tala lata mai. E leo i loa foi o soifua pea o ia. Ona e le i mai loa lava i se tūlanga ma se tala lata mai tu sai le tūlanga lea. Ma lo so sa no hana. Ta ua ia vaenga ia pe o le sau noa iai hana. O nisi o mta o pole o te ngalua e pe la ia maua mai se iunga. Ina ia pole ale se ia su inga wo o iai awa o nisi o mta o pu o lo tuturi pe la tunu. Pe au na iai le mta o pe o le tau noa iai. Ia i si whaafia inga. Ia lea ua lewa o na mai a lea ua vai aso o whai tau waso ua umar tau tonga whaapitoa. Ia au lea lawe le itu ina mai e leo ai o lo o pisi e awela lata wha mua mua le mta o pe o mta ua i tau pulenga. Ia i lata ua lo o whai e su inga ia mo le whaawina o le maliu. Ia se itu lo i le sunga i le pāle mia.
Ai o vaenga o mai a lea lava lo tui pea tātou mitanga luenga o leo wana o lātou. Ia e o mai he tala moni o vaenga o manei. Ia ai o te iloa. O ina nguna le vai o lo wanganga. O na o tātou news. Ia na o vaenga e sele ka uleanga inga i o le mo Samoa. Samoa au le la le. Au le a whaaleanga ina pea. Pe a le ai se songa fiti e whaia. A mata mai lava i tupulanga nei. O le mele mo me te mai titi e tuli atu ai lula o ai alu whanga mapu. Le ala wa uma mai anga whanga ngā mapu. A walu loa join i kengi ni. Le ala wa tupu ai le ngā oi. Ta le pe whale whaamalo si teine se i tulo. Ma le kuku fua le paipa le si a inga se i vai ane whaafunga anga le atunu. So oi lo ma vaenga nei. Ua o tapu e ata. Ia e wha o lima fua i tangata le ni anga sala i nei te nei ti. Manai nei tamaiti. E pe mi mika winga le poe mawe i lunga. Pe ia la no whai atu. E leo toi alo atu la whono i whai oi. I le mea tau o na whai atu oi. Pe a wha pea ua le whai o nei alu su e sa unga aluenga i tau si ai o mātua. Pe to se talo ma se whai. Ia pe a ua le ngā whatia le sa idio se ngā aluenga. Whautuanga nei a watu i mātua mātala. Ia o tau whanau nei lewa vai tau di sawa so i fuanga. Ia wau nisi a mātua o lo o tu whau pea se i tulo. I le au fia matangi si whamtalanga. Ia a o le whautuanga. E tui nā atu e le au a ia lau po atam whainga. Ia e mai le pokalami le TAUAFIAFI ma LOABAY. Ia o na o leo o tu e ali ia e fwoi vaenga nei. Na popo e TAUAFI. E pe ia o ne tā ua leo. I le o tu e alo ala tu la fono. Ia e tui nā atu le whaasalanga tala whia ngai tusa pe lai titi. Pe whai mai o te mai titi. Le ai o mea ua e whaia. Ia o oio tangata o matua. Ia pe o se toi tu o a wha popo lea. Ia inisi o tātou tala ia e mise foi. Ia o le tala lava le nā. Pei o ne tā ua e whantua hana. Ia o mai so ia o loo. Ia o maua lama se tali. Ia inisi foi o tau a inga. Ia mise o nei a inga. O loo tali su inga. Ia wha mai se pele angango le atua. Ia o nor whainga tau le maua le tino le sunga. Ia se mili au nei vai tau. Ia wha moi le li. Ia nei se mea whainga tau. Ai tātou tu i luma le atua nei whainga tā mpoponga o vaenga lau wape nei wha mai nisi ia e loa ai ua lata le toe whio mai o lo tātou wadi. Ai pe lata le whio mai o lo tātou wadi. A le ngaruenga tātou pi i ama pea i le atua ia matau mawhai e whai titia wha fita auni ni. Ai le wha pea o whai longa i o le toe whio mai o lo tātou wadi. Ai so ani nisi ia e akiri kuku le afi. Kele au kuku afi le i tono le atunu. Ia o tau on tapela wafi e o fa pensi ia pe so atu lea i le tātou po kalame ia e pe on fa atu e la onda ia fa no ia le nganga o no le tele nei mau tulanga wali mai se tātou te mai atu ia o Samoa e te tau o na fa mai le tua ma fili e mute mi Nali ia lo fa ia le tua ia le folanga Samoa ia le anga ia atu ia le unga tonu ne vai aso. Ia o ani fita whainta, ia tafi mala, ia le whainga malanga, ia ma ia whaamanuia, ia i pā anga lo mafuta mai so se atunu o le nei lano langi. O le winga lau whamtalanga wa lata na whaiu, ia ma whaalanga lo to mai na upito la au, ia o le asinga ngana o le tautamani, o le asinga ngana ua pā o papa i lau whaafunga anga, ia o le nganga lava i o le taumwhai ia mo se ata, ia tātou tanta die, ma ia maua ia so malama anga i vaenga uma o lo whapeo na tupu i Samoa nei ia i disio tātou tala mai Samoa e ngata i leo tala i tālonga pe on saunia tua ngane e iulai toi mamoli e lea nganga whaatai tā pinanga ia miso company ma pisti nisi o lo lango malosi mai pe o na whonga i nātu semio sola whamanuia tele lea tua i ate o te oma e mai a te au nei malapi tola au ia whamanuia lea tua e na ia tātou pāanga tātou toi whei loai ia i se taimi o tai au se pio le ala o ke kukuafi me ke mambu seisi ale fa nga fa fie le bukele ioi fa manuia le tua ia te o toma fa ia te nei Marieta i la lio tato te feloa i se mi o tai au tato pokalame ma sanyo tai au manuia fa manuia le tua ia te o toma soifua. So on a more positive note, i whai i walita pokalame le ia fi Marieta. Pei na tātou a whaaso a ia i fōi i le tūlanga fōi lea i le
I tā penanga fo I lo alo atu iai le tātou Samoa Tourism Authority ia awa lava ia mai Te moanga o le te wila wa tasi le tulanga lea whatoa mawai atu lava I le vai aso ua mawai atu le nasa wha mutalia ai ia le whonatanga a le metatisi a le kalesia metatisi pe ona usui ai ia mataloi ai fo I ono le wai pe o le whanatanga lea sa masangi lava ona usuia ia Iulai ia ai lea na taloia ono tulanga pe ona alo ia isi o tahatu atunu I tali ngā malo o le Pacific Games I le NATO sanga. Ia, te tono, mana ia lava le mori mau atu I tūlanga pei o na tutupu ai. Ia, ai mai se ai fo I la I le vaiaso atu ana I atu. Pei lava o le afiafi o le asasa ua mawai atu ana nafi. Le nā sa whaama ia ina ai fo I. Ia le Holy Ghost Conference a le Worship Center Worldwide. Mai ta wina sa to a tele lava nisi o pa ia mal mamalu o sia tātou atunu I atunu I whafo le nasa atu wa ama ia mai se lava la au whai ngā luenga pa ia le atua. Whata alofa atu ai fo I la, ma mole atu ai le whaamalo I le nei taimi I le sunga ia pasta tupai, ia ai mai se o le whantua ma le nofo alo pe ona mātou whailoa ia I le asona le la. Ia, manu ia tele lava, le toi taliwa tu ai o lau sunga, ia mai se fo I o le tō au malanga pe ona whai malanga mai ai ia I Aotearoa ia awa lava le awai mai ai I le Holy Ghost Conference le Ecclesia Samoa Worship Center ia mai se ai fo I la awana I ngalo ia tfata penanga le Samoa Tourism Authority mo le te wila pe ana faso ai nei ia fiafi taua ia o le tātou mata I tuina o tūlanga pe o security and protection ia awa tūlanga whapea mea tumutumu leo le auto wa ama yesi o tātou atunu. Mana tua whaanga ane au nanga ana ia tātou sponsors whapisinisi wa anga whapisinisi le lope I lo ngāru lue ma le lope I le nei taimi. Be ona iai le Skyview Villas and the Well Venue, Moatonga Complex, ia le ngata le nā Beavers Boutique, ia ai maisi ai fo I la o le whatautainga a le Cafe Laterano pe a whai nā o lo o fuafua la wasia si mai tono Samoa mo le te wila manisi o wha moe moenga o lo o luma na I mai lo o te mbao ona whatula I mai lia. Ia le ngata I le nā o le MS Rentals, Arco Group, a meso lato whale ainga le Manai Restaurant. Ia whataua foi le au nanga a le Fexco Pacific Limited whapena foi. Manisi o au nanga o lo whapea o na ngā lulue whaatasi a meisi o le SAC. Te ele o tūlanga I mawhai ma o loa o lo o whapea o na mau I whafo. E mawhai ona e mau I le SAC pea e asi ane iai. Ia, ai mo le nei taimi o le besi o le ale I uina atuai ma wha mai e ina atuai le maa mō kalame. Mo moli atuai o maa o lo whaanga ma tumaita I Amarieta. Ia meisi o le crew o le LOABAY I nei Samoa. Ia mo tātou paanga o malawa lo mafuta mai. Ia ai meisi ai foi le sunga ia tilo. Mari se ito e whapai ane ai ia lofa anga ma whata lofa nei tangata nā lo o whata lofa mai. Koe whafoi me lofa ko whawai. Whata lofa ti a Joe Garinet. Hi Joe. O whea nai ta whawai le whatua e mafuta mai la. Uma tātou pokalame. Alofa ngia le tua tiu te alo whenga I moe. Pio le ala. God bless you. Tuili mavalu. Tilo manu. Paula Asuao. Hello. Ia. O ai fo. Ia Tom. Cecilia Ngango. Cecilia Ngango. O Tom. Ia Joanna Rafe. Ia tātou paanga manei. Ao loa fono ti. Ia le whangalo ina lava. Ia moe vāva e au. Ma le ainga lo mafuta mai Wellington. Ia lofa te le atu. A luni o no sai. Ia. Pei o na tātou mafuta fo nea fiafi. Ia ma le toa tele o tātou paanga. Pei o na avea pea. Ia le tautua nea loa pei. Ia mana woma mai. Whamani o tele le tua le lau koe whako whamo. Ia kua le la mawha mawai atu pese nei. Lea wasa se mai tono ia le sao le sunga ia sile mai ngā wale si ma le maunga I le band. Whamai le pese lea la mawha mawai atu ai. Whamai tātou o koutu luma. Ia tilo. Awane I whaua pele tai lo whina ngalo. Ia mai se fo le sunga ia 358. 3 lima van. Ia
Fatia fatia o sola. Tilo. Peselia. Se Maria ni ngola wa tere. Manuela la fiafi. Na Yeah. tato panga. Tato te felo ja ta. Mwah. So far faster foi. Wala. Ona la yo awali. Pa, may sa supan. Yeah. Ele é um gaia tilo. Mas ele olha a vai. É sim, vai uma coisa. Ai. So far ba sai foi na. Sai fora.